Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kami pagsalang syukur insyaallah maka adji aktivisam sa harga-harga ini pengajian si tengit pasaran junub gini kita magsaingin samiaan bang upanganin paatang si kita sali utagi anda atau akan subur demikian tendok isam pasaran pagtayamum demikian gini isam pagsaingin samiaan atau kimbento bangsa ini bentuk pagtayamum pasti na yan manamal si kita duk dalil ni amban secara junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko na piniinin agama Islamin duman akal payaman ko na miyan manliin najis ubus mangiin ay na manliin suci mangiin najis us ipinandihanin na sucihin ubus manajisin inairan hadja. Namang happy may akal ti tiruhut subay kinailanin maniin pagge bente dumandu najis usay pinandihanin mangi nasa pagge dumandu kawa paguwa ini mian manili na pinamurahan Allah Ta'ala manusia ibang hirukum ne dinak pinandihanin mangi niya may minchampu mandi dia Masya Allah. Agama Islami nasa kakan akal masih kakan akal bisa melkila pun akal. Me pag-ail sambat tuan saku bang niya pendeng ngantu bang akal ko benet tinut aja kinosoalin buli mengantu play. Bagaimana dapat terabahuhi? Nasa web pesi we mag-ail tangan luwe beti selengin us tininggalan dapu terhulay meneput-neputin us kaya tugalin agama Islamin duman gini akal magsyukur kita agamatin iningketan nukdalin duman ko may agama sinduwe ini lahat dyan pasik dem ko ini inagamay tetrip sinumba may harapanin sinumba nani amin ko ito magsumba mian harapan lila tapi asa mian atawakan dem tetrip sinumba may kayuhin sinumba tetrip sinumba may melekin sinumba ko ini tisumahat yan si taran di manamal ang banakal ang may kita mista-mista ni enggak ba niya mihinang ni mangyari pagbupang away nasa pagsarang sukulantin alhamdulillah bini'amatil Islam magcarang syukur kita kenikmatan kita agama Islam ini kita dalil ko itu bisa negatif do tekemon may dente nga hadda umasik kita atau akan umawot si suratul lail ini surah al-lail ini temana lail mana sangim ini si may pag-alin surah pag khilafan ini may kawalamaan bang tawqifi ke atau akan bang niya ke may mag-istihad ganito na bang asal peturong kang banata langit na ni surah inin alin surahin atau akan bang niya kahadjang ngalinan ni may kue itu pinamihan alin niya na sangat-sangat inugal kemon niya na pagkilapan nilay nato hati kiruwe niya surah asal tekkan ni alinin kumet tagna pinaturun ang bandata lang niya isang surah gabuka alinan ni bigitihad ni sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagwa naman anutin kiri ni nagkaini kita banggi kita wahat ke mangwi ka alinan niya mangwi sa niya dukhan di indante dukhan di kita giring o ini din parante ubus inin makkiyah pinaturun
dalam Makkah Al-Mukarramah. Pinaturun dalam Makkah Al-Mukarramah niya magpain Madaniyah. Sumabuwa tamanan matapitin asal pinaturun dalam Makkah. Pen Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal laili idza yaghsha. Do sapahanku pen Allah Ta'ala si alin sangin apabila ne perebun, apabila ne pekurebun kueru si te subahat te si tafsir Al-Duha. Wan nahari idza tajalla. Duk sapahan kudu isang peinne si elew apabila ni padanta. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Duk sapahan kudu isang peinne iyan si ke mun pinapanjari we ku meglella rende. Dzakara wal untha. Meglella dende. Mana nen sini zaujan. Ya limbang-limbang be. Sinapahan we si waktu sangin, sinapahan we si waktu elew. Sinapahan ini si maglimbang-limbang, niya langkew, niya pandak, niya lembek, na niya isang kagkag, kung may kami ito jumlahan kami, niya isang miyaan, niya lahat. Kaya mo, maglimbang-limbang ito na tawalang pinay. Hangkan hem, kesembungan, tayo sina pinandahil pugad atau amalu, pinain pugad, na pinain sina may mungaran pugalin bangga. Sa tekeswano dalil ng ambanan Allah Ta'ala asal pinapanjari ito rata walang dunya ini panagnaan asal naglimbang-limbang. Naglimbang-limbang. Na ina sinapahan ng nansinin, kung pinain kun, bakit apa maananin asal hinang teted, yene perkalamnya. Na Allah Ta'ala andang lupaatan, bangni abisyarani, asal takkid na PTN. Si ina-ina na kabayaan na panapahan, inanan si ini jawab al-qasam inna sa'yakum la syatta benar-benar teet yene kekehilang bin luar tak ulang dunia yan berbeda-beda. Demikian niya ngehinang dalam hidayat, niya ngehinang dalam kabatalan. Kene panapan si pagimbang-imbang nilo. Niya naghinang pasaran pagdunya hadja, niya isa paghinang pasaran pag-akhirat hadja. Niya naghinang niyaan kirupangan hadja, niya isa naghinang kahapan hadja. Nasat kami bida-bida. Napayaman binabang ini may hinang manusia itu tawag ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Si pagbida-bida hinang may manusia ali, niya batal, niya benar, niya dalam hidayat, niya dalam kabatalan, niya dalam kahapan, niya dalam kalaatan. Fa amma man a'ta wattaqa, na si sine-sine pe inne, sine-sine a'ta yene muru atinin magnapaka wattaqa tukini magmataliw si Allah Ta'ala wa saddaqa bil husna bune magsabenna si kalimat la ilaha illallah atinin magparatsaya ru pasanyassiruhu lil yusra so niya pe inne taupikan kami si kebon keluhayahan data ulang bunda pasanyassiruhu maananin nansi pasanuwafiquhu lil yusra so niya taupikan kami so niya tundan kami so niya tuan kami si kebon keluhayahan tu data ulang bunda nansi ini balikan ku si parman fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna bangmiaan a'ta wattaqa hajja gali wa saddaqa bil husna mana nin sampai di si odik meket siguro dalam lamita lamun si tinaupikan sila mahapi atau akan sine-sine ni amban may Bisaya magpeteng may madrasa napaka meggemon lamun miaan amban may pineluhayan tu natawag dunia ini sumabuwa lai ayat Allah Ta'ala wa saddaqa bil husna subay magsaben na sila ilaha illallah lai si tiluwas amban ini parang Allah Ta'ala maananin bisan pesa inge pag napaka bang lesur iman nin bisan pesa inge panabang bangga ya pasek dalam ke Islam gairu tinima ke Allah Subhanahu wa Ta'ala naik kahit
keiman. Amal turata walaupun itu. Pihun aja si melahat temnya maktabang miskin. Di semani pakai aja pihak jadi sekolah di school. Nah semua gua ini gunain bangga bisa pasang dari Islam. Kan terima Allah Subhanahu Wa Taala. Tek kali sekali kiam sinang begumbun. Ini mian kekainan dari gana itu. Wa amma man bakhil. Nah sini isap pen Allah Taala megkuliput. Sini isap. Lalim buri kelong nin. Lebih penyelelehan dan mengiakan binain mengalir buri kelong nin. Binain diskutan. Nain dari wang to bang ini. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna ubus putingne yene la ilaha illallah manane gaya magparat saya yene istagna enna ne hadja alata ne ga pegua ne artinya pagdaya ne hadja yene alata ne ga pegua ne bisa ndo pinekuan zakat kem hadja mia antangan ne gaya baya mulu bisa agen-agen dan tinuk bulan asal edon di pemati gaya gurung zakat. Nah ini tumbas men pain Allah Subhanahu Wa Taala pasanu yassiruhu lil usra. Nah benar ini sab song ia pen taufikan kami song ia tundan kami cike mau disap kelatan betul tak berlakunya itu. Napa yaman bebe sali-sali en mekege makna pakah sali-sali mekeges magnapaka nasar buai magnapaka dan buai enggak na pangandalan dan hatu iya si pagpuriput nilai way makadayahan iya ini kau hati jangan penundanan Allah Ta'ala tu iya sige mon makalat betul atau Allah apa yaman teme madayahan niya antur atau Allah si magpulang maglabi dan buah lahat si Europe tamanan dayahan ginadjihan makan to endem bulan pe dalam beteng tege bukbang ni anda awada hande dia negat jine nasa isabi tamanan kame pete idine nagsuicide lune ke pabo lune ke bimbak dine lune ke makan laksun lune ke nginum Clorox atau ini na di tamanan kamapate ginawa maran budayahan tu siye gak tasulay de ini kasan naman betul tepet tasulay de kalanaban pagimida dialim kalanaban duk dialim kasanangan pagi kita itikat dan bang kanalata tengelang taka-taka napas sanang neku dumain dialim kalanaban kiwi duman kiwi dialim kasanangan dialim kasanyangan metohim bang luhay ni dialim pangtian na pihun hawa dikit rumah ni lain pemangian lain pendeklakan lain petulihan lain pembelahan nasa kiput ni sa kita mo kapiiman ni amban na nagluma si bunggaloy mereka kita kaya miya kuhuro sa ili sa hirap siya sa dinding rumah ni sumakuha enjoy pinagtihakakan amban ni miya may madayahan manamali gai dan buat pila kadya hilang gini tumuli dia dalam cangin problema mana-mana yan barakat ini ala tak bang pinagbarkat ya Allah ubus do kalatan bangkay pinagbarkat ya Allah yan sih apa yaman be pangandalan din wa ma yughni anhu maluhu idza taradda gay magmumpa penya lata ni apabila ni tinukuan dalam makinan kajangan taradda tinukuan dalam kajangan napihun pen Allah Ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim elaw kiamat gay na magbumpat alatan nuk anak nu illa man atallah sine-sine tek ketujuh Allah ketujuh Allah pamatian ni sana na Abu Lahab si Rasulullah dayahan sa tinunggaan ng Allah Ta'ala pinagpenyakit din sila mapinarga jahannam pero Allah tabat yada Abi Lahab wa tab kebincanaan pa ini hiyene si panyakit ni
Yene si tangan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kebencanaan penisi. Tabban bimana murka. Yene si tangan berusaha dia. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ubus ini ayat yang pesunuin. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Dumai. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ga pene nagmumpa at alata nin si iye. Wa ma kasab. Nugine kemo usahan nili. We ina sabab. Pagigaya magparatsaya si yene nabitek kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napayaman bang ini bid'ah. Menjadi may umat Islam ben Allah Taala wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Kebencanaan penne wailul likulli humazatil lumazah. Si peturun si Quraisy Makkah atau berapa dobi tafsirnya ini. Yene me humazatil lumazah, yene me ngelimut camban lebeyan signal be. Pinen pa syai atau me kira atau me anu atau me ngaksud. Lu ne kam lebe dela, lu ne kam lebe aksud. Gaya bisa rasa betuk-betukan yang lebe aksud ni. I makna ni humazatil lumazah ini. Benne wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa'addada. Ini megtipun ala tahados gana dengan si begituan. Si begituan. Yahsabu anna malahu akhlada. Pangandalan din we alata nilin si ini selama-lama kakal. We makasapati. Kalla. Sahabat katuan budiman, no way. Aga ipen Allah Ta'ala hin. La yumbadanna fil hutama. Cong epen tukku-tukkuan kami dina pinangkajan. Naman jadi pay may daya ni turut tak pelakunya. Sa tiniparan dalam pinangkajan. Sababan ini, sababan kadzdzaba wa tawalla. Ini mian kadzdzaba bil husna pasapi ang banyan ni kalimat la ilaha illallah ubus makalandong manama diskutan. Umat Islam hangkan pen Rasulullah ini pesote na mentuin sabat mian tuan cakur hanga dakon pen ulali bangwe iakan mentuin hadisi sahih wiu bisa do pen dialin bang binopi tu geti ni ma we bangero pin peso rahu menjadi hak mian bang tinaat inarab sabang me kue pendogat yang lu teh hadjang arah ne mian geru begini simduehin nahat ne yatan betul penre ini teh al bakhilu ba'idun anin nas ba'idun min Allah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Yene pe inne amel iskutanin tala amban Allah tala amban manusia ubus tapit dari mapinar keadaan. Masya Allah. Hangkan umat Islam aalis kutan ko dia song nelambo di pe tepedangkat ne tangan nen ae daun kutabangun gai banggehu iye ne asung manabang iri adik keu antarang tangan kun nuk keu gelam mutabang te keu niya paatag sa ini pesongan pen tangan nunuk kebe lambo pegege tahu palani berarti guys ninongan bangga iye isong manabang ere me metuju tangan nen sa ili pen eri ke onot te keu wak boye mati we pege tagam sa iu hajja ini tangan nen nyewucong iye mati gak takaya ni sinongan sa ili tangan nen bupain ke ulun nene ili ninabang ni umat Islam apa yaman be sediawa-diawa ni ini mian kisah atau akan pemintangan ini sih diskutan atau akan cuma Nabang payaman numek zaman metuai, masya Allah kan apa yang pikir. Dah pakai alat sampai anda
Abdurrahman ibn Auf mene ke pinang man andaku ampat tibukan yan bang sine pun sunadan dok pene ketimananku pepuas idanin andaku. Masya Allah. Naku itu kuman me guru. Tapi piun me umabot level kasayo den sisa ili pen Allah Taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Perelu de ginawa baran cewek den. Amban ginawa baran de. Bisa ganyak televisi sie. Sine pe inne. Mono yene. Ke kuriput sin nepsune ininen. Siene pinen peruntungan. Pegiasa bang inagan nun nepsunun mangkin sayu asal cepat ne puriputi. Awe. Gay kyo me urung salam alama bang nafsu asal syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Tinatakan yan oleh Allah asal hangkan cuy binangga bangkiti. Namut peseitani. Ketaan bidembuak mag-aka bang saunong sa ili ahin pilak para pengurung ne pitumpu setan mapabangkay. Oh, dah ada basta kailangan mo yung kailangan mo yung mana-mana dati. Na bisan ini pinilirek balik sa iyo. Girapin ka. Na may umat Islam. Hipag napaka diyan rumuhaluhanan sini. Teriwayat wa Imam Tabarani sahih si syarat Imam Muslim hadis ini. Zaman yene tagna ni Abid Dambua. Tendo sasat we dembua tibukan dende. Buat tibukan dende. Na pegi Abid miaan lesi miaan penumbahan na miaan sinasat we setan na sampai labo sa aksidente o masuk. Yan si dende niya di awak puno penumbahan na miaan. Pentek kali sa ilaw kiamat tesubahat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagtimbang kahapan nin ihip buhat kalatan nin amban ini kahapan na pepuro mapatag ilaw kiamat si Abid ini pag butekas niya binetad si kahapan ng buwa para tinimbang timbangan yung duman kung may timbangan tu data ulak dunya basa may kilo gay niya timbangan lay para sayate sagi kitahan tulong cengkeh kita pagtimbang idangkat kalaatan nin buhat kahapan nin ini sa magpahalang niya naulari na ini kiyo geke itu bakas yet telang makalanggal amiskin maku amiskinin siye usga niya taantan ne malainkan ragi amban may khubus yene khubus may ilapong ne ene may khubus kwe itu ang may tewael bang miyaan kakante again makabakat kilong iso sa tepet pinong nin na yene makadangkat kapan na may periawali pahala yene din kepak niya khubus ilapong Nasayang gina bang may pantay isik ko pa atau may niya pe sukar-sukar na riyata pa naglimutan atau akan may panlay silahat may pan may kupya kupya binaning alinan may pan pasel ko ginuntingan may lahat sayang gina bang palawi pa bilahi nangkan umat Islam subigi anante yene ginawa parantin si pagbiskot atau akan si pagpingit pagigay maka kita asal gak niya makasanyang kita malengkan sayo pen Rasul sallallahu alaihi wasallam manaf usamalu min sadaqah gay pen ne basa ubus dia miyaan megkakulang iye ni alatain sa pagsipat wa inna alaina lal huda duk si kami pen Allah subhanahu wa ta'ala asal kay petutan kami pinatampal gini may hidayati bang upamanin miyaan tetuhut bi lan mahapit nasambatan aso ang mariwa muirap pabakan garo niya may kaeddo miyaan pahala na kita nasa si kita iyan tura tak ulak dunya bang ingay tinutin
Yun may ulama yung magpasampay. Pinain, upama, may tuwain, ano. Nabanggit pa kita perehing upama, miyaan, minum. Kome, si may lamitan miyaan. Si may lamitan miyaan, bang kamayam si may igadi-gadi, may maginom ako. Lihat, may kita ini, miyaan, may disayain. Sa, may pong tinaita Muslim. Pong tinaita Muslim. May lawi, pagkutas ko na. Pagyahatod, may sinabot bahasa ka. Tahiti, kuwe bayan lambak. Eh, na siya bakas na pinatampang bang si tek kalesi lalu kiamat kanya susunan na siya di bang sinipinayin siya ata bakas na pinatampang siya itu pinatawag wa inna lana lal akhirat wal ula dupen Allahin matanin tiyak ku pinne data pigmilik kami yene elaw akhiratin duknya elaw dunyahin si dalam pigmilik kami elaw akhiratin dukin elaw dunya dumanu kusina bang sini dumanu bang niya na makaantan dunya dekot teru yung amban niya ang pinangutin nikmat petura tak walak dunya itu dembuaru us ete pinagsiyaw-siyawan ten bikemon ene itu pinaglevitan ten bi ene itu pinagsasaan ten bi ene itu jalan pagpunuan us yang punok siya ini ene sa elaw kya sa elaw akhirat Hello akhirat. Surga mistahun bakas tesubahat itu. Yene hadjahan elleu duk dunya tu pen kuwe dahatus salabi. Ine keu tawassaku elleu ien tia rutu yene planet Jupiter Jupiter bang isinu dunya dalam Jupiter Sigue degi dunia kanin. Jupiter, ini planet Jupiter. Kontinai itu. Sigue degi kanin dunia hawan jadi. Umus hajan elewin degi isab Jupiter ini si derem elew. Umus elewin binet terbiata langit payaman menurut saya kedikit. Us langit lay wasari yang ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi wa Allah. Do mag nihinang kam magdairay yeni sihinang jalan pengimpunan kam duk jalan terpengen doan di surga wahanen ko langit duk bulak tu pendugata si may amat mga tayo. Nabis tahun dikit-dikit elew Uus dengi bu Jupiter piye dunya. Ekahan nele. Pege dunya dengi bu dem Jupiter. Uus Jupiter dengi bu dem elew. Na piye para elew hadja. Uus elew le betad piye isang elew hatu sigue data langit lu. Surga pedugata Allah Taala sigau tekkale silau ya. Nasa pege kite Pagyahat pagata kita te na edo tepe magmadyo amban ng bahay. Edo tepe magregot amban ng bahay. Pagay te kita te. Sambat Tuan Sulaiman bangbakas iman iakanin ko basagan iman de si tekke. Dalam surga kita ke magpincu waktu pinain tekke inharga bineli. Magdapan Masya Allah. Awe. Siapa pinain pay Allah in surga bangka ng bayan. Ando, taitong nagbuwas dalam masjid. Taitong aon yung sumbatan yakan. Masya Allah. Subhanallah. May manusia ini. Naman jari. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Si kami ilaw akhiratin. Dukyan ilaw dunya tu. Naus dunya tu. Gero kita kakal. Tupayaman be. Bang caing gero jik ahin. Dia lembet tengkeu piang bulan. Siang bulan pinalalim keu pientang ke tu datang bulan dunia me 70 tahun pupune keu boleh apa akhir dia dalam kubur keu tetegal-tegal ke bahat ahat keu betul kiamat dunia puas keu ini kiamat dunia le ni lahat dia ni abad mana nen kit step by step zaman ketuhan tapi itu dalam siang bulan dalam 70 tahun dalam 100 tahun atau 500 tahun atau 50 tahun teman kiamat dunia ngebut
Iya nega niya elok nuga niya kamati. Logik data ulang dunia ini. Citengin waktu ya di petenaan tena umat Islam. Fanzartukum naran talazza. 10 menit sa. Na bakas kampanye peheli kami, pali kami, amban yene narka. Meglugeg lam. Narka yene mukadkan. Hawa panas din. Dan buang ban alin narka lava. Talazza. Na narka umat Islam. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam بإن لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. Bangpa ini bakas niya dari masjid ini 100,000 deh itu 1,000 atau akan PK billahi dari masjid ini ubus niya lai dan buah anarka bakas ilebagan dem narka bune magnapas napas mintet de gas wet napas nilai kemon dalam masjidin megtuh sampai masjid napas bakas ilebagan dalam api narkanya saya ingin dia makasal di narka jangan umat Islam hangkan gay tabas tate dinak pini tia dinak kita Allah Taala pahali amban ini api neraka jahanam ini sababan ini mereka kasihkan neraka neraka bistamu pene faman khaffat mawazinuhu pen Allah Taala faman khaffat mawazinuhu pen ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Bang niya timbangan dan jalan kiamat muflihun. Artinya megkeng maka dari ni metenggetakan ni bisa sampai paane we magperuntungan sa bang niya buhat yene kalaatan yang amban kahatan. Faulaika alladhina khasiru yene manusia nagkeluyan jahannam khalidun dalam api neraka jahannam tegel mana-mana dia khalidun dua makna ni niya makna ni niaan asal kale dialim suku sime kafir niya isab khalidun tegel mana-mana dia suka sime mukmin asi inajab siganta-ganta ini mian usir faulaika bene faman khaffat mawazin faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun tinampu-tampuan peluehan den do api neraka jahannam yene luwe turata bulak dunya gay tumana manusia yang bangge ka maksipilan ni bangge ke iskinolan ni bangge ka sabunan ni sabun silka atau akan ine ne bangga tewo delem kapan tek ka delem selaw kiapat make up ni ga na sedih ayaw na ko magtubay itu sambatan board member yan tuan tahajud Dubai asal api neraka jahannam ubus kalihun teriwayat wa Imam Tirmidzi man Rasulullah hadis sahih kata may naman kalihun tong amban diawa ini ginansing may malaikat din sampai umabot taman punsot ubus miyaan yene tong amban diata ini ginansing beryata sampai penempeng peluhan ginansing ginalit nadala nami ginet back bakyawhan kasi musuh ketohan no magsingge para saan nan sinin wisan na misang di ketumaan ilaw kiamat cairi dalam narka na umat Islam dari lau adab lepedi bentuk dari aja makalanggal kau dalam kampus cairi pedepat ka magumas nangkan kita subay patala man patala kita amban ke menjalan pekasakan tidak dalam bilang kata fadar tukum naran talabba na dakam susah na bang umpamanan ni apa yang mag-apply bang ini bang ko na bayar fee nanti ada requirements ni la yaslaha illa al-ashqa gai niya umasik teryalim malingkan dia ni ashqa mamangga secara Allah Ta'ala na bang niya fee upama bayar na requirements ni
lanang bahaya. Requirements nih, daming turu. Requirements nih, amat maganda riba. Requirements nih, amat minum tuba. Requirements nih, amat nganjanya. Amat gainin daw masjid, insyaallah ta'ala. Happy trip nih aja sih. Asal cuy. Nasa gana kita bayar saya. Gak niya bayar saya. Alladhi kadzdzaba, yene muting wa tawalla. Us pasape. Muting, oke sih bang, muting aja. Mutingan dirihan nih, bisa pergi ke Tuhan nih, pero action nih. Lahag pe. Lahag pe. Nah, insyaallah wasayujannabuhal atqa. Siyong do isabi pain niya ketinggalan gera di umasik piyen ni amang mamatalewi metura tawra. Narakam susi bang may magmatalewin do, bang may magsambahayangin do. Na insyaallah dia dalam surga oleh anten ni. Tekkali silog kiamat. Na bisa ni isang pain te may makas kinazabin bang niya pere kwe dorok tapong iman dia dalam niaan pangaten ay masih ginawaan painte amban niya api ng kajanam ni sa lebean milyon tahun dahu la isinartun dia dalam nagkane man ginawa naus pe Rasulullah tamanan dem ko di pasek na painte payaman ng imong surga pagpayam ni hadyan surga ni tamanan loes ni surga lay sa ilaw kiamat timbang 10 dunya na pahalin sa ili na pwede niya Rabbi hinang nagkakupen ni dagi pwede na kay kahan na sinik yung tamanan lahat umat inuruhan pe surga kwe kantang 10 dunya tu na pwede Allah Ta'ala yung dumay sa iyo pwede surga asal pemitan natin itamanan ng buli pagwa ang mandirin surga ang mandirin narka mandirin surga na insyaallah bang nupay kita man isa bang kita gini dapat ke we umasik bisa aja mayaman ni nupay kaya bagian duni bang pan isang pinagtala Allah Ta'ala alladhi yu'ti malahu yatazakka yan ay siya pwede manusia sino may magkitinggalan yan may magpatalo yan ay may yu'ti malahu yan ay miyaan mag murong alata ni magnapaka kaya tazakka yan ay mag zakat mag zakat atau suci ni alata nali ang manleben pagnapaka pagay yan ay pag zakat nali wa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum dugngeddo kay amban alata dalay mana sadaqay nan sin tanda zakat supaya siya suci supaya suci ni alata dalay pe mana zakat yene pen suci alata dalay atau kantin hawa duk tersubahat si hadis asa tambal amban kemon sakit yene sadaqah kasapit tambal naman jadi taman ini na kita rahu bune telu ayat tu si tubu-tubu tu wa mali ahadin indahu min ni'matin tujaza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda kehendak Allah tu gaman talapai ku binasa gaman talapai ku binasa naman jadi bang maanahante ko itulay ko kita may rumiras ko kita may rumasud jalan may gak tumuun na may pressure ball kita may pressure ball kita insyaallah pagyan na pero sa manabalik ni mungkin ano tayo ni mungkin kita palatun si sura gantay na dianten main na kusikaam bang niya upamanin sala narakam mag-ang-ang nagdami na upamanin matumunin na rabi maksud di mapapalihim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.